Ni tariki 21 mweri ni Joena mwaka ni jwangirije 25 na ingo kugwatogeni kirinteto cietu ciruthemwe gwatanira na uni ekinyagwe ekinye nkumenyithie uria gwatinda nthiguru neje yetu ya Kenya amona nteto ira nkureterete ni Mutongeria wa kanisa ya Catholic Baba Mukembu Francis Gokwari na miaka 88 Mithikali nturi gwitetera akiuga Rais Ruto ni murongo na kende kiarekane nawe aibange gisiasa. Njuri Nchekere yachiathuranire kuga ire yachemanire na ngavana Mutumati akuruba Njuri. No tena right cha o condemn president no ndo bakawira kwana bila to kuromba every other leader na unite na Mutumati Ithele Kuria imanyara gutigana na rais ni kwingwa gwa Kawira. Muonanirio to mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto cietu ciriambiria thaiji. Uria wari minister Woremi na Ndethia Mithikali Nturi na ithurite atiwe bataraniria na rais kuma mweri jwa Disemba mwaka muthiru na kwa urais na iriria Meru na Kenya ati ni bethiritwe na rwaria kenda amuangugi akiaria mubango ne jwa gichunki gya siasa Jumapili utuko Mithika Nkuruki ni atumiritie ati we gutengugi akwenda kuma kiri Rais Ruto na ati ageta guchwa akenya bangi baria akagwatana nabo kwa thura Kenya kuma ukombone bwa thirikari ya Kenya Kwanza ni nthuranirite rugono ru Akiaria kire mubango jwa gichunki gya siasa siasa Mithikali Nturi na iteterete bonene kumane na makarika jamwe jareja umirire Kagita Karia ari minister Woremi Kagita Karia rais ariungete Meru gavana Mutumani amurombere kuangugi Mithikali Nturi na Peter Munya nawe Rais Ruto achokia atine aragia na Nturi ontobure aithorete buboni urongo nawe gutengugi akwenda kuma kire thirikari ya Kenya Kwanza ni atina thithirie makosa ukachia Meru Butari na president nonto ramo chuma mwirire na uakarungama Mithika ni rafiki yangu na nini nitaongea na tunapanga nurongo tiro aliotwara cheno the last time ndaririe nawe ni tariki 10 Disemba na ntetero muromba ngui ilianda State House na ma bishop ya Meru yaratwari nayo nariko nara mbere kinye tariki 18 na judgment ya that was the last time that we na president so gwe ya kuito kwaraniria it is a lie na kwenda kuwa ntiku injia na ntiku urongo na athirie makosa kuyoka cia Meru itwarasha nawe ati kubangana mpe wangu iri kwingi ni utingwe we nkwenda na ambikire na baba mwira bathikire I don't want his job I am not interested. Nturi na ugete agachwana na nto barabari na mathuganio jamwe kugeta thirikari ingi ire kaguna mu Kenya. Na baraba igwa yuaki twitana iria kimathugania nabo pambitikiri burunendi aratwa kinya na urandona ura mauntu ya wita ntumba kwa fondi ukira ringi permanently. Are you bitter with the president? Twina antu like minded no twaba ingi muno kya kuria papa ingi ba uteta kwa kiwa mantu ya tuita boya so kwa da mantu ba uita boya ibambikirie woni nchwe other like minded Kenyans baraku na leaders bagwa mantu ya tibu imuno tutrimane tone kwa da tomba kwithira twina kureta mathwania yetu hamwe kwa tomba kwithira twina alternative option ekuofa Kenya nkuruki ekwitha twin desperate twinde tukirira tweterete no ti mauntu yakuthia yareo Mithikali Nturi nkuruki ni agerete kanywa munini o rais Kithure Kindiki na kumwira atigane nawe aibange gisiasa akiuga niwe mamuthukirie rieto kiri rais akiuga niwe munthu o Meru ndaringire Kindiki thimu amuriane ndiri uyu mtu anaitwa Linturi uko Meru unajua ni mtu yetu amwira Mithika ndiye ameharibu Meru yote on speaker Kindiki nakane
on his speaker. Amwira Mithika ndiye ameharibu Meru, yote ni mtu mbaya nini. Ndio ndigerete ndekuwa ndio mtu ndo amuria thiri Mithika ni mbaya kuliko Raila ana defend andani. Ni wa mwirire buru amwewe tafuta yeye munge ndugu yako, lakini niko na yeye hapa amekuja kukustaki. Nokuwa ino ndamwire wewe ndambi change yae na lazima change style ya approach ya mauntu a style up. Nokuwa non tumanta matharau kwando kuba obochwa ino ndande kuba kuba mwebe sima Meru ibe obochwa nonto Amiru batena antu ange awita noeba kuona ari akwi asa brother nonto Mithika ate akwi so baindetera thini ndichi yakwa. Lentore na ugete wena kugwata mbaru utongeria bwanga na mutuma na ati ni mutongeria uri na kiao. Chogeria mutuma muno katho gavana wetu o county ya Meru nonto wa number 1 for the first time president aikuia na nonere awe Mithika na shuro ngui kankwire kinya kithiro tibungi. That is good enough nontu imutongeria ukuona that aina kiao na kiantu bangi barakona baumba gutetheria in one way or another. Maureen Kinya, Wero TV. Mutongeria wa kanisa ya Kathoreki Baba Mukembu Francis ateo gikukia Pope Francis kitumirirwe ni Cardinal Kevin Farrell the mwecheru kiri na ndaika 35 Jumatatu rukiri na aria Baba Mukembu ojo ethiritwe agitutira mbajwa cibitari ne Nthigurune ya Italy. Pope Francis athurirwe gitine kiu mwaka 2013 ari wa magana jairita mirongo 66 na 2015 arariunga Nthigurune ya Kenya na aria amukirwe na wirubu nene na akwite ari na ukuru wa miaka 88 aja Kenya atongeria mwanya bario Rais William Ruto munini wawe Professor Kithure Kindiki na Karaja Rigathi Gachagua ni batumite ntumiri chia kuboreria nyuma ya gikuo kia Baba Mukembu ojo uria ni muchiaro wa Nthiguru ya Argentina. Ni Pope Francis ake na Pope John Paul wa Baire ni boberiga kuriunga Nthigurune ya Kenya na John Paul wa Baire uria wakwire mwaka jwa 2005 ariungire maita Kenya maita jathato kiri utungata bwawe ta Baba Mukembu. Ntuko inkai nyuma ya muchemanio jwanga bana mutuma na kanjo ya Njuri Nteke na ndirwangirwa kanjo euro rero igitanirie na gutongerwa ni Adrian Waroyaro ne bachumberetie na kugate bau bari muchemanio ne jo te akurubanjore na guterari no tongeria bwao Antonio John Thega ne agutwachio. Uteri nemwe nara mutindwa nara ngavana ara trima na itanantu na Njuri eterio uteri Njuri edia nenda kiraoni bio kuona utura ara kiraoni nara bara uteri na baatio tuteto uteri na to ya nyumba Njuri ya tureru are oro keni na kira kenene kia tigania ka Njuri Ncheke ya tiani rithato atureru are na ndirenda kuo nchero etiu kumona mchetho mundu ndirigirwo ngavana akiwa aba support na bira byonde bakenda bakuma nchiro ndirakuuna kumwe kwina thina ibi byo tumabera aba support batu to support awo wita nchiro oro nche murangeri nevele Njurine na getha no alubeta kathera nwene vele no ndulubeta na atunenkete diaki toe ndukemriti ko te mundu alubeta abwireta kuroama kana kuremera tene digo kwa ndo bakui bande kita constitution Njuri ete constitution Njuri eta na kia na metara tara ya kaurobe chao kana milio da kaurobe chao aikre ko itara kinyara kunankana dia kitokana kanira tutiu anga toeka miaka 10 miaka 20 Njuri ete yau twethija gavana wetu kendete ka chiaja kana kenda wele waboto kuwa wewe mwana Meru
na kinya tho tumete njori ojiari muntu umete njori na muntu ajiari muntu kinya ke ta gulu apio na ije nda to jeta to ziate boboya wone anga tubau tikata kuremera itine kira gitikyo kira kebelero imote beleria tatanya ria ngebelia lubata no ato beleria ende ona kakadera anga to lubata ore merete gwo okethira no kwenda kuruta ngwena njuri onaro yaro nonto nuo kalelete nyumba yu chanjori chonde na nuo na thabura nyumba chanjori chonde bau bange bonde batongoretwe ne broka muno kwanza ware morangeri ya gwenche ni dayo arero cho areyo na 30 na ataruta 30 na nende na okemba na ukerewe na nuichenche ni mbiwo no to nuare wa mwana wa mtu jorencheke nuiche manto yau wake mboni anto bakwe ya kuthuma mbecha kerewe baterete haki beyerete mbecha kerewe reana nabo onaro yaro andiriano aro yaro wethe no kwenda kona njori na atongoria bau bawe ni wako nenkera bo njori utongorie manto nero kwenda unana no ndo tije keba murangeri nenche gathuru waiwa garia nawe muria ngara choka mumone wamwerete ncheru leko mwarekeria ncheru ndetwaramberia renge ncheru no ntuboke ariko yakwa totera ntulume na becha nyinge muno na ndewa wa mutogia na orenge tweto tang'ambe nyinge naona cio mwira naite mumone akamata 30 aite mumone akaruto chene au aende ni ligo akaringa akiwa no anjorie nteke na akiwa na kwariria anjorie nteke ndene Ameru bana wetu mbere kabisa ni mwana wa njuri no ntwethe niona tongoretie njuri ya Ameru yonde na araruta ngwe na nene barabari o egitara yawe nende dikira nkomuromba njuri atongoria barabari kuo na bamenye Evelyn Wanjogu mwari wa Laingo ya Maumau Dedan Kimathi ariuga Kenya itomba bururu kung'anania Kenya kuma irajukia uchiathi akiaria riria kugwatanirite na Roiba Maumau mwekurojo ariuga utongeria bwa Kenya mwanka thaiji butiromba gutuma utonga bwayo kiria Kenya bonthe ng'ananio tabure kubatere Gakimutegi na Chionkuruki. Evelyn Wanjogu nori mwari wa Dedan Kimathi ura warwagira uchiathi bwa nthiguru ya Kenya ariuga kiriurwiri bwa nthiguru ya Kenya mugongo wa Meru no ari na nchambe indito bara batongoragia ndoa ya kurua na mubeberu ta General Mwariama General Baibunge na bange baingi arakuga Meru ni ari mustari wa mbere kuruira Kenya. Mahali vita ilikuwa kali sana ni hapa Meru kwa milima ya Nyambene ama Mount Kenya, lakini Wameru ni kama walisaurika venye tu wapiganaji vita waliambiwa walete mabuduki pale Ruringo. Kutoka hapo watu walisaurika sababu tulikuwa na watu kama Field Marshal Mwariama, kulikuwa na General Baimunge, Embu tulikuwa na kina Kavote na wengine wengi, lakini sijui kwa nini Kenya iliamua kusahau wa Meru. Hata kwa mgao wa Kenya ama keki ya Kenya tukienda mezani kuna vile tu naona tu Meru wameachwa nyuma. Wanjogu norano abitha munene Dedan Kimathi Foundation aruga kwena bateo gaibo into bya Kenya mugongo kagananwa akiuga bora bwarwagirwe momo butakinyira ara kugontu bububu karike. Mamangu alikufa na wengine walikufa wakisema, Wanjogu, kwani tulifanya makosa kuingia msituni? Sisi tulienda kwa kiwanja tukapigana mpira, lakini kikombe ikachukuliwa na wale spectators ama wale walikuwa wanatushangilia. Hiyo ndio dhuluma ya kipekee ama dhuluma ile mbaya ambayo imeshai kufanyika katika hii dunia, ama the worst betrayal that has ever
happened in the history of mankind. Kuna wale veterans wako na shida mingi sana, hawakuwahi kumbukwa. Kuna watoto wa Maumau wengine wamesoma hata kuliko mimi. Mimi sijasoma sana. Si watoto wa Maumau wapewe cheo katika serikali zetu. Kazi ni kuna vacancy mingi sana kwa serikali yetu. At least muangalie wale wamesoma, wapatiwe kazi, ndio Kenya iendelee tukiwa na peace. Lazima kila Mkenya siku moja atapata haki yake bila kudhulumiwa, bila kuambiwa sijui wewe umetoka wapi, sijui umetoka wapi. Arĩtie Bobokire ndionga yake akimwanya kaunti ya Meru kuraba watanĩte na gĩkundi kĩmwe kĩa matigari ma Maumau Meru Cultural Center. Arabatindĩte kwandamĩte ntere cia mwenda ntũre njĩra ya kũmenyera rera rankinya Bobo augĩte miunda yetu ya Kisima Farm wau nandi miundera Maumau ibamenye ba Meru na bara twina boba kuma ntere ingi mwanya bamenye ati miundeu process nitite na mbere tutongeretie twina CEO wa Dedan Kimathi Foundation na members betu bonde nontu itwije miundera niyo erwiriro ibajojo betu baba ingi bakwa baba ingi bateswa na itwije thirikari yetu nandi nitugwete njara nikenda tumba ku repossess back miunda yetu na woni ne Maumau wengwa onde Maumau wengwa na ndio mwana wa Maumau na twinabona tugaitithania bongo ibwaga muno na tukuhanda miti tukuthondeka rera njogerie mware Kimathi wa Njogu nkatho nontu bakurikana kwi Maumau ingi Meru nomba gutethia Maumau kuigwatira munda ndene ali muruti ndi umwe ura ugunikite na miunda ya Maumau ya Dedan Kimathi na arali muruti ndi na muunda nao na members bakwa baingi ibonetwe miunda nao na ingwitikia Maumau ye ya Dedan Kimathi kwina watu kinyithitie nkiripotera Wero TV nio kambitaga ki Mutegi. Munene wa Ritingoge obisine ya ngavana wa Meru Dr. Julius Mbijewe ni atumite ikanukia kiria kandarathi gucoka ngugene kana kaunti igatumira mawatho jarajare okubatunya kandarathi. Mbijewe kagitene okauni arombete MC gukurukia budget ya mpongeri koreo kenda kurigiria mbecha itigacoke Nairobi. Ngamiri wandiko obisine bwa ngavana no Dr. Julius Mbijewe na ugite nandi na kwenda kandarathi bonde barabe na kandarathi nene kaunti Meru bebe bocoka ngugine mbere njuma kiumia giki na maabisa bonde ba thirikari babiri kuthoba kiagithio ntububu kiria ntubetu ba contractors baraba ingugine Meru County bali na ngugine banenkeri document ciao na batirambiria ngugi kwenda bera mwanka jwa thirikari utigere meri iri jurikia na all the contractors ura withirite ya ingugi na bwite kwithari on the ground achereri muno njuma nonto otherwise bathu ya county government tutenta tini kana twitikiria mantu yantu kwithira bagita na odao na at the same time nkiraga nabo chief officers betu na procurement team naromba kwitha batenenkanete document kana maratati ya yoritingo ndene ya county government ya Meru no monka barakisho ntobo no monka contractors be on the ground bakiritaga ngugi tinga mantu yanjira narakomba kwithira nonto wambura ikalazimika gutuka gutetera kidogo mbura nyia eketho akiwa nandi akandrathi kagitagara bwitangui maturene betho bakichwa MC antura yu kinya wanda administrator ndekenda gutigira ngugire kuritwa ni kuonekana na ni kwithwa gitegerwa nyia ini department nyingi inge chionde by Friday bethire bakila ya saga kuensure pale on the ground bakiritaga ngugi na no monka ki uritingugi bethire bakiaraniria na ntubeto baraba on the ground kuri na members of the county assembly bawondi uchionde ugeta ground kenda tuireita kwa checks and balances araneria na member of county assembly award you kwina wanda administrator kwina sub county administrator na kwina department yo chiongwa kenda tumba kuya checks and balances na ensure ngugiria ikulitwa bobwega na kibara batokete munatati na kugati bathirite gwitangugi agwa no mwanka mabisa bathirikari bethobetumwa nekenda kurikithia ati ngugi nitikite ukama na nkionga irati gukeja gutwika we omba kwitha elected document county ya Meru no thingo ge oritre on the ground akure no monka monitoring and evaluation team
ichoke ground kuona kethira kwi ngugi iriti kiri department yu nyauka ya kwetha ni department yenjira na gutuke membi kwa urire bena nonto the technocrats ibaije kuona na arangu geriti na eriti bo bwega nonto tienda gutuika ingugi iri maratatine it on the ground. This should not be entertained by the county government of Meru ilo tongeretwe ni Governor Mutuma Toithinkia. Na mukana nandi niki mukandarathi uria utithuitite ngugi nontu watho bwatumika kumutunya kandarathi iji na kunengerwo ngi kwa tuka contractor nago ina maratati nunenkeri document chionde na uticho on the ground tugatumira sheria o kulingana na ore ndene ya mauku yetu kana ndene ya sheria ya Kenya ku revoke contract huu contractor huu kenda tuba kwa contractor ungi uri okomba kulitangu gibo bwega na amerite na mpwe na egita ria mbere mwaka jwa thirikari juthira no tutikuthugania kana twirigira batwi mbeca ciomba kuja gucoka gi treasury ndiria tukwenda services ciomba kunenkanwa kiria neromba nawe nandi nikire msiba county Meru kutikira nandi bakuruke supplementary budget nikana kutikira mbeca ciacoka ititite ngugi nankiuragia neo county assembly yetu nonto lutere no executive twarikirie manto jam budget supplementary budget nkoli ya assembly yetu yomba gwita na speed yomba kurikia supplementary budget kenda nayo tumba kuingana negitara mwaka rya ritigere twitira gutembecha ikomba gucoka ndene ya treasury itirite ngo ndene ya Meru. Muthuri Muriuki, Woro TV mutirira Kangangi. Itana mbere kuthingatira nteto cietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja kuretere nteto tariria. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Hadi huku kama mama kote hadi huku. Mahadai. Iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe mbili ya Kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. That's me having the worst day ever. But then I saw them and I knew my besties were both going through it. And that's when I had an idea. That's OT. The socials are having him right now. But not for long. And that's Chico, certified stress girly and goated producer. So
So we get to the spot, and what do these guys do? And just like that, I was having the best day ever. Sharing a Coke with my faves. Who will you share a Coke with? Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitane na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bowi boma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college chionde cio undagitare batiko gita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie boega nthegorone onthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kweja. Kuiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Uteko ringa ndari. Tuenda gazera mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ojuka nebo mweri jwe tano nebo etete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuroki arania na tuko kurokira 0719-223-223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Ugima bwega bwa mwiri ni utonga na nikyo jama Othokia Center tukureterete mautungata mwanya mwanya ja ugima bwaku bwa mwiri. Turi na utungata bwa mirimo emenene na ya withire. Ni tugutungatira mirimo ya njira cia kuthiwa kwa bia korea, yani gastrointestinal tract, ja ironda bia kiu, H. pylori na kinya kirungurira. Thina cha irongo bia mwiri joint pain na mpio, yani arthritis. Turi na kinya daktari wa mindindi kiri Antorome na kinya ekuru. Ni tugutegera ugima bwa njira ya uciari, yani reproductive health, into bia kuthonga ngozi yaku, skin care product na kinya weight loss product. Turi kinya na mautungata ya pharmacy na laboratory yaria tuejanaga kuringana na wendi bwaku. Ni turuguraga ntugu cia Jumatatu mwanka Njuma thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 11 cia ogoro, na ntugu cia Jumamosi turuguraga kuma thaa 2 cia rukiri mwanka thaa 6 cia muthenya. Turingire thimu gukurukira 0112660393 kana ntumiria email kirijamaothokiac@gmail.com. Turi barabarani ya Meru Maua, Jackson ya Ruiri, opposite Friends Academy Annex, Akui Friends Academy. Jama Othokia Center, passionate and dedicated care. Ngoko watogeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na chonkuru kigekundi kimwe na rietwa Kajuka Central Imenti nigichumirite na kuga ati bo barienda kugwata mbaru speaker wa mbunge ya Meru Ayubundi kujukia giti kia gisigo kiu. Bariuga Ayubundi nombanite bonene kagita karia RMCA wa Bothogochi Central kiri kubaretera weti na mbere na kwou bakamo wagite ekenena nene bobwezite oreru kurwa gesiasa katigati ka Ayubundi na mubunge Kirima bwetete na mbere kwara makinyankurukia burato kwirwa taburato kuotaririrwa ni mutugi kare. Ni bamwe bakari kuma wandini ya Bothogochi Central na rietwa Kajuka Central Imenti. Bale abonekene kuga na gwita speaker wa mbunge ya Meru Ayubundi kiri kurungo magite kia mujumbe gicigo mbunge kiu. Kiri githurano kia mwaka jwa 2027. Bakiuga speaker Ayubu nonene katharika we. Kakubaritira ngwe kuma RMC wetura reu. Na thaiji bariuga gite kia mujumbe ni wokombana. Lakini mtoja speaker Ayubu na kumbo tutetera ibyo byo tomatoria atere anto ba Central Imenti tuteguoke metho tutegembere tuone mbito dingatete tuterugoke mato tuthikire na te kukugwa na nate gukuthithwa twetekanite na Kajuka mwe tukomama tukunoga tukuchwa mujumbe oromba gututethia tuona tunge nonga Ayubu Bundi nonto mirandi ware are
MCA ne kuonwa naye na metho nyatha ya speaker no agorika na botho centro na tutumuthurite thikiu ka thuri ni MCAs bamiro yonthe na nagwiga antu akuona akareta centro event atwire ari MCA weto miaka 10 na ngugi cioni kuonwa imwe mukiria Technical Institute no wa miambiririe ya ijere batio Mariene University no amechwere Speaker Ayubu Vundi uria tegitene ari thaiji te MCA wetu te MP wetu ombete gwitiria thoko ekwa milioni 55 asoko na milioni 55 itengani aromba milioni ingi 22 yonde tonya milioni 77 ni akari baraba ugete mujumbe wao kirema nguchine na remi kubathingateria mirandi ya weti na mbere kirithirikari nene na kwa mianka iribo bate kuona kiguni kira bareterete gicigo mbunge kiu na ndiba kiuga reka bachenchani otongeria bone kethira centroement kagia katharika gwita na mbere kirimirandi igwa inaira bange kawira bye na arua nande kirima bye 2027 ibange speaker akwania karukiri na tutekwitha kirima na tumwete gipindi kyao kya miaka 10 nitigeria miaka ewe iri agigitine twiromba antu ba centroiment atiri ni utongeria tukwenda guchange tuone change no tongere na bwibobo amutongerio mwega uri okuthikira antu no ro kujari masirai ya bangi centroiment tucogeta nyuma mono nondo mutongere otuguthura utesigene cia project yomba kuonania miaka iu athira mugonya te otwirigirite kuja kuona miaka iu itigera iri andi kwatuika muntu ipindi biere mantu yacho ndi atromberete ote onto tukuona na metho no te buto kuona na metho batu antu ba centroiment itubatere kuthugania na tukori na aturi kiripotera teto cia weru reakwari eto ni mutuge kare Thirikari ni kurua gutegaga athomi baria bakombithia gukura kwa machukuru ya University Kenya kenda bae watwanya twa Vice Chancellor bobone nyuma ya makarika gukujirwa chukuru mwanya cha University irio ya Embu na kinya Nairobi na ingi kuringana na muthomi Moria Kaibunga ni ati to mwanka mtu ethirwe muthomi wa PhD akeza na ngerekano na chukuru cha Kimanthiguru ta Harvard University. Anthony Kathenyana aranirite na muthomi ujo na gututumira riboti ichi. Gitakala university nyingi ja mwingi thite na mbere kwinyiro ni mathina nkutho mathina mamwe makiumana gino tumiri buthoku bwa kigina gia skuru University ya Moi, Technical University ya Kenya, University nene ya Nairobi amwe na university ingi ikimurikagwa ni bunge nontu botumiri buthoku bwa kigina ile munarimu na rutuira kiri university ino kurega kurwa mishara kwa gitakalio. Vice Chancellor wa University ya Embu alomwa VC balaba gwetetwe ni bunge nene kuremwa nengo gile bayetwe. We flag you for excessively being incompetent and abuse of office. Muthomi munene Daktari Moria Kaibunga aligukwina mauntu kathumba maria malenkithithua thina ino jumirite kiri maskuru ma university jiaomba gukinya muthia. Bwa mbele Kaibunga aligwandikani bwa Vice Chancellors ba University bobatele kuraithira ume bwa mtu kirurungamiri bwa kigina kuringana na Moria Kaibunga kwa kagita kanene lio kire kithirito ikaraithirio kiri wandikani bwa VC va University ni kithomo gia professor na onto bunene bwa kumenya kithiro VC ujwa kwandikwa kaomba kumenyera kigina gia skuru botethirito bukilaithirua. The full professor qualifies you to be good in management. So itobatikinya kwilela ati itobatikilela antobarato chala ya Vice Chancellors chia wa universities kidira ne anto by na competencies on matters management. So to consider only this aspect of one being a full professor kenda omba qualify kwithira wa Vice Chancellor. Moria Kaibunga kiuga imoja university ile ambega muno ndigoroni onde Harvard University ititongeretwe ni professor na jithiritwe igitongerwo wega mpaka ukinya kwithirwa je imoja university ile ambega muno ndigoro yonde onto kwina example ya na wa muno in the world. I got the Vice Chancellor of Harvard University is doesn't have a PhD and manages, Harvard is one of the best universities that actually it's the best that we have in the world. I think maybe it's around that. It could be number 3 in the world. So
this is a debate that we should also have. Bwajiro kagitaka Daktari Moria aligatongere bagisiasa babatele kweba notarani bwa visiba university ontobola kugona buno kabogosokia nyuma wetinambele bwa university. Issue ya political influence. Kinyaya who becomes the vice chancellor of our universities, Kinyaya should be stopped. Let the process be merit based. Na kwa tuika antobarato wekira in those universities na antobaraba kone kana they are qualified to lead and they have a proven track record on matters management. Kumamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kadenya. MC ba kaunti ya Meru ni Barombete atongeria bonde kauntine ukugwata mbaru otongeria bwangabana mutuma bakiuga bobu gatetheria kuthiria nkuchano cha gisiasa na kwa kanya thirikari kuritira karinguge akiaria mutongeria wa barebakai mbungene umwenda ithilene achokerete mwandiki munene wa kiama kia Mbas Mugambi Manyara na kumwira etikiria atingabana Kawira ne umarukire gitene na atige kurekira rais kuga atenewe watetherie Kawira ethirwa akingwa ithile ariuga bwa gitumi ni atigituma kia siasa Meru igetanirie na Kawira na tukumakania ndo watetherie kagitene ukau MC wa municipality na wekale mutethia kinyawe no rete Ameru kwa kanya ngabana ojo kuritira county nguge mutugikare ne agutwacho. Tigeni thaiji kwethire kuri na siasa chire no gunikire mukari wa Kawithire eje ni migambo MC wa kithe mwenda ithire na MC wa municipality Kare Mutethia bakiuga thaiji reka siasa bategora bakomba kuguna mukari wa Kawithire kagita karaga tigere mbere tweta siasa ne na nkuruki MC ithire akemeneria wakiri Mugambi Manyara akimuria na tige korota Rais William Ruto akiuga niwe watonyerere Mbaranga bana wakabere Kawira Mwangaza na thaiji MC ithire ariwa guteko makania no wengo watethereria Meru kuona Kyoto kana thiri na siasa cha mwaka jwa ngirije mirongo 27 thaiji mwende ithire arira Mugambi natie kuba makiate Kawira Mwangaza akethira redebene na MC Mutethia kwa siasa ichano karunga magite kiriko chiteno guni wakagita kakiria kariba Meru Kawira Mugambi, it doesn't matter who participated. Kawira kwana haki Meru kwana PC reneo. It doesn't matter. No tena right cha o condemn president no ndo Kawira kwana. Bila to kuromba every other leader na unite na mutuma. Every other leader neither akari issues cha Meru ita nambere. Every other leader neither akite president into bila to kwenda viende ne Meru. Lakini dhai bila to kwailia imaendeleo based on interest cha antoba Meru. So Mugambi ndo kura batu tetisho yao. We are focused on development na ito kwenda Meru bari turongo sawa sawa. Itugire political decisions iri kumikiwa na ndichi dochi people centered. Everything ira tukwaria ni the people centered kanto beto na ndetumenye kagitakara twinako tukambigo channel our energy skyri kurwa mutuma twethinkia. It is the most gintu gikela kindi disadvantage ke mwananchi nuntu mwananchi utubi arona mwankaza ai kiyo indoa late and center na datu tuteke the next cycle budget ya 2025-2026 tuchurie mwananchi mbia kona Kinge MC Mutethia na rombete mbunge ya Meru na ndeba tongere twene speaker Yububundi gutigira ne bakugia ngwataniro bachokyo rumorwa rwatwire ukaberene. It is now important that we are tongeria MCS to leave behind our differences na tutikiria na ndikagitaga ko move on ndwaire rari otumithirie rumena rwa turaritukirita among ourselves turekanire na tuendane nonto at the end of the day mwananchi na kwenda service yetu. Kingi kire MC mwanda na ugete kire mianka iwere jete na kwenda gutige gwetera mirandi ya weti na mbere kire wandia we akiuga ngugira chitarite ukanyumene kwa mianka ire kurukite nechia bangete kuthithia kagita kangabana ntwethinke na nguge inge nkuruki inkwenda bamba miaka ile ntia legacy ntena manda mainke ni utia legacy anto bako bakithe banairwe ningwira baritirite miaka 5 ende ni ononto
ngwira bampere ngwa miaka 5 na muthiene kinya MCA mutethia na ugite Wandini awe no betete na mbere kugunekana kigena kuma kiri World Bank na thaiji balabara ya kuma 3 stairs gukurukira kamba kya gweta Kemu iri mubango ne jo gwikirwa rami turabeije njira ni jiti kuthithwa nandi kenda this financial year tuthokubyo tukuona njira ithithwa i World Bank ke report rateto shewero reakwa rieto ni mutuge kare Ngatho kirigwe mutegeri kugwatanira na bautu ikire nteto cietu ceru themwe thaa 3:30 ni jina ingi nkuruki tana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Beta Maureen Kinya mona niretwa mathithio Maureen Kirenya.